Miri Mugwanja, CEC in charge of Transport, Energy and Public Works. Na nitukoretwo tukiruta wira munene muno thini wa county after His Excellency the Governor gutugurira ma equipment kuma World Bank funds twahetwo 721 million gukorwo we are the best in financial management and prudence in financial management. Tukiheo award ya 721 million na kuma issue 721 million tukioya magana matano tukugura equipments. Miragine ni ku His Excellency the Governor umete na tutirakoretwo turutete wira muiganu na nituronire hevata gucokia gucoka kwa governor to make sure the ward yo maundu mafata maria menamo in relations to roads na makiria kwivara itari cia hingurwo kuma riria twaheirwo wiathi. Hena vara ihari ya VI iyo ni turahingura ithie nginya kwa Wanjiko ni kindu 9 kilometers. Hena gia CCM Kirima na kuma Kirima hena girathie Mutito na nitukoretwo na equipment ikiruta wira ucio na nicio turathiete gucommissionira koguo maigua barabara riu ni turamenya wira ni uguka wega na turoiga Ngai wamwo amurathime na mwike wega na riria muguthie kwi governor mumure tukenete muno andu a Kirima ni undu wa guturirikana tondu ria turamuona uguo turamenya maru ni meuka ki. Bwana Chairman na Wadimi Mr. Mungai na atongoria acio angi ni tukenete ithui na wona andu aya tumobilizete makoimiro u ni mamuone na mone wira uria mwega muraruta tondu kuma muthenya uria itinga riri riokire niguo twamenyire ithui turi aririkane na kweri turi a governor